Hello and welcome. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club, the show that we bring you every day, 9 o'clock on weekdays. It's a show where we talk about a number of issues, politics, social issues, we talk about economics, current affairs, issues that happen in our communities. And today in our program, we'll be talking to Chief Dakamela. It's not every day that we sit down with chiefs to understand what does it involve, the roles and also probably the challenges that they meet. We had that opportunity to sit with Chief Dakamela Nkayi and share with us his experiences. He's a fairly young chief. He was installed as a chief in 2019. He's also a young man, and of course, umuntu uzakwetshwa ukuthi chief young man, but he's young. And it's always good sometimes to see from what perspective he sees most of these things. How does he view tradition, culture, and also being a young chief? How easy is it to lead isigaba sonke ukuthi abantu bonke, every problem that they have, they think that the chief has a solution? And I think one of the issues that I raised with the chief, and I still am going to raise in this program, I wish Chief Nkayi or Chief Bonke Nkayi, Dakamela, Unkalakata, Uchugulu, and others if they are there. I know Gulamayama chiefs that are still to be installed. Please, guys, whenever you have meetings with politicians, I hear Mohad is coming that side on Friday. Can you raise the issue of Bulawayo Nkayi Road? If we were to vote, which road is the worst in Zimbabwe? I think Nkayi will come number 1 or on the top 3. The road is so bad. I know since I was born, they've always been fixing Bulawayo Nkayi Road. Ever since I became a journalist, we've always been talking about Bulawayo Nkayi Road, but it seems like there is no end to this problem. They've just started, I don't know, the first 25 kilometers, and that's the end of it. It's so bad. It's so terrible. A distance that you can take an hour or less, you end up taking about 3 hours. And I really appeal to the politicians in that area, in government, to make sure that something is done about the Bulawayo Nkayi Road. But for now, let's hear what the chief has to say. Ngathi ngikhula ngiqalisa ukuzwisisa ngifunda ngathi ngaqalisa ukuba ngumuntu kubo grade 1, I would say. Ibizo lami lona on its own kuthiwa ngumbusi. Then usually singaba koNcube, kodwa we took up a family name ethi Dakamela. So ungakuconstructa kube sentence uthi mbusi Dakamela, so meaning ukuthi ngumbusi wako Dakamela. So okukutshoyo khona kana ukuthi even ngikhula lami ngisesikole khona phana, nxa bekubuza ukuthi ungwakobani kumbe ungwako Dakamela, sebeqasa ukuthi oDakamela ngaphi. So ngikhula nje lami ngahle ngabakwazi ukuthi one way or another kwelinye ilanga ngizaba induna koDakamela at a young age. So kungena esikole ngokwenza ukhanyeleke njalo, awudlala nabanye abafana kumbe wahle vele waba reserved, wahle waba induna vele usesikole? Khona i-definition yenduna it differs ngomuntu ukuthi induna ngomuntu onjani. Some would say induna ngumuntu omele abe laphana angangenani labanye kumbe angaba socialize. But enye indlela futhi nxa sikhangela nge-leadership kuya ukuthi uyakukhethe yiphi, ngoba induna eziningi zakhetha yona leyane authoritative ukuthi umuntu oyinduna kumelanga azwanane lama-subjects kakhulu ngoba mhlawumbe bengamdelela. Kodwa ungakhethe inye which we say thina i-servant leadership, it means kumele uhlangane labantu, lizwanane labantu ukuze ufunde ukuthi umuntu uyini. So by then mina ngangingazisusanga ebantwini, ngakhula nje labantu ngendlela enormal as a normal boy. So kwasekufika isikhathi sokuthi uyathatha ke ukuduna, and then wawusavitshana. Take us to the day yokuthi
kuthiwa uyagcotshwa ukuba umfundisi. Kwakunjani? Uba yinduna nokuthi uba umfundisi kwakunjani? Khona ungazuthi induna umfundisi into efanayo ngoba siyafundisa abantu ukuziphatha, amasiko, even iBhayibheli, kuya ngokuthi wena uthethe iphi aspect of ukufundisa kwakhona. But ngelanga usizwa ukuthi ngizagcotshwa. I would say istory sami it's a very complex story because ungakagcotshwa nxa uyinduna akumelanga nje awuphonge ukugcotshwa. Ngamanye amazwi kuba lokunye okuyizinto nje ngoba umuntu kaphonge uvuke ngenile ukuba induna, kuba lama-squabbles, family squabbles, kuba lezinto nje ezitshiyetshiyeneyo ezingathi ziyadisturb. So mina ngake ngaba kwenye issue yokuthi ngingene ubuduna lobo. It took time and even family resort ukuthi ngabe kuyafakwa mhlawumbe omunye umuntu. Why? I wouldn't blame them ngoba kwasoku lesikhathi sokuthi sasike saba accused of enye into kwakulicala elingathi likhulu. So icala leli la chaya 3 years. So in those 3 years kwakuyisikhathi ngoba ubaba wasichiya ngo-2002, meaning ukuthi from 2002 up to khathesi, up to 2019 kwakungela muntu oyinduna, but safaka a-regent chief owasichiya ngo-2015. So from 2015 kwasoku-vacant ngoDakamela. So kwakusitsho ukuthi kumele kungene induna, of which mina at that time ngangile case yona leyana, it was still pending. And ukuze ube induna ngendlela okuyiyo yona khathesi kumele uvethwe. Ungavethwa kumele uqualify, then upresident uyaku-appointa as a chief. But nxa ama-fingerprints akho clean. But nxa usale case pending, it means ukuthi uyalenga, awukwanisi ukufakeka ukuthi ube induna. So from that time 2015 kusithi, then the family then resorted to ngasi ngafaka omunye umuntu ngoba kumele kugcinwe phela ubuduna. I would say abanye kwasokhala ukuthi maybe ngizabotshwa kumbe ngiza kwenye indawo. So kimi kwathi sokufika isikhathi sokupressing ukuthi kufakwe omunye umuntu, sokuthiwa kuzwakala ukuthi kanti mina ngimi ngaphi. Then i-court then called us ukuthi siyengena ku-trial ngoba yayise-trade gold up to the time sihanjiswe high court. Then sabe sesiye-high court, then yabe sa-acquitwa. So from there emoyeni wami ngangikhululeka ngakhona ukuthi ngikhululekile, plus futhi ngakhululeka at the right time ngoba vele le government yayisithi we should produce a chief. So that's when kwaphuma ama-papers appointment which was signed by the president. Kwasokutholakala-ke ukuthi hayi uzagcotshwa, then you are given a date ukuthi you prepare. Then ilanga engathi ukuthi ubulibuza ileli ilanga lomthimba wakhona. Ngoba usually nxa uzakhokhela esikhathini esiningi awukhulele endaweni yona leyo uzakhokhela kuyo. So ngambuye ebantwini abatsha kimi engingabaziyo. So akujwayeleki, kufana la nxa uchata ufithi la uyazizwa ungathi uyaphuma kumbe ama-tears of joy kumbe uyabuya ethukile kumbe kuyabe kubuhlungu. So okunye futhi because of okunye ukuthi during that period 2015 to 2019 ubaba ebhubhe 2002. Kwasokufika isikhathi sokuthi mina ubaba lo mama kwakungumamami, but then 2015 khona phana then umama had a car accident. So i-moment leyana engangikiyo ngelanga ngigcotshwa uyabusiba emotional, ucabanga ukuthi ngame umama ukhona kumbe ngawuzibani ukhona la uzafila ngenye indlela. So I would say kwakuyi-very emotional day for me. Ubuduna uzokhokhela abantu asondelula and thina singabantu abamnyama. So before umthimba kuyaba yini lamasiko ayenziwayo, uyahlaliswa phansi ulaywe kumbe nje hayi uyavuka nje uzibuyele ube?
ngizaphendula maybe ngenye indlela kodwa as you are saying vele abadala they are obligated ukuthi behlale lawe phansi bakulaye bakutshela ukuthi hayi yabona ubuduna kunje somele uchiya abangane abanje somele uchiya izinto ezinje kusemelanga uphonga udakwa phakathi kwabantu akusemelanga ungenze ezinye izinto ezingayehlisa isithunzi sakho njengenduna. So bese kusiba lamasiko entembu ukuthi owabuzayo njengokuthi I'm sure vele okungabe kukhona engqondweni zabantu nxa kukhulunywa ukuthi ukuduna bayebona ngathi kumele uqale ukuyephekwa umbuke ufakwe edramini ungathi uyahlaliswa emanzini isikhathi esithile ukuze mhlawumbe uthi ufike ebantwini uqinile ube lesithunzi ube lesisindo sona siyana. But it depends, it varies with ama-families. So thina in our case abakhulu abanengi abadala kithi they are more religious. So imkhuleko lani nje to prepare ukuthi ilanga lihambe kuhle. So akuzange kube lawona lawo ongabwacabanga but akuvele kunzima ukureveal ukuthi thina siphekwa ngaphi. So ngingena lapha what struck me was iBhayibheli. iBhayibheli. So kunkolo lapha wena umenga ukholelwa kuphi? Yeah, it's a very very interesting question. Ukuthi nxa umuntu esithi unkolo I'm a Christian. Then umuntu nxa ekhuluma ngokholo kuba lenye into ebakuye. Then bese sikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngenduna sikhuluma ngabantu bomkhokheli womdabu of which would say ngama-traditional leaders. So ama-traditional leaders sikhangelela ukuthi ngabantu bemicimbi yethu yesintwini lana ukuthethela ukwenza zonke leziyana zinto. Bese kusithi ngapha futhi esayidini nxa sichumayezwe ema-church abantu ba-discourage ukuthi wena nxa ukholwa ungasangena entweni zamadlozi ngoba nxa sikhuluma nge-traditionality yakhona sikhuluma ukuthi abantu bayakholwa ukuthi kulamadlozi kuyathethelwa kuyenziwa zonke izinto leziyana. But mina engazitshela khona and what I always say even njengoba ukuthi singabafundisi sifundisa ukuthi i-church yakho nxa isithi umbe ngubeke kanje nxa uledlozi mhlawumbe elithi lona ungayi-church idlozi lelana kuba kuhle ukuthi uyedinga abantu abakwanisa ukukhipha amadlozi bekubhodisa kumbe isiduli kuhlinzwe kumbe imbuzi emhlophe bekulahlisa idlozi leliyana ngoba lingabe li-wrong kuwe. Then abe-church nxa besithi chiya amasiko akho kumbe chiya isintu sakho la i-church lana ichiye esikhathini esinengi ngoba iyakulahla layo ngoba singakhangela i-history yethu njengabantu saphila up to a time where we were colonized by the whites. Saphiwa iBhayibheli elasigayidayo saphila saze sakholwa sesikholwa futhi ukudlula wona amakhiwa ungakunanzelela. Kodwa lokhana sasiphila ngesintu sethu amadlozi ethu ayesigayida of which I believe ukuthi uNkulunkulu ledlozi lesiko akuhlukananga. So abantu kumbe lathi sinje kufanele ukuthi i-church lesiko lethu kumele kube into eyodwa sikufananise. There are things ezimbi ngesiko lethu kumbe ngokukholwa kwethu komdabu okubi we must do away with okubi. Then lase-church akula in every tree akula kulesihlahla kulama-fruits avuthiweyo langavuthwanga. So la ke-church kukhona ongabe kungekho kuhle for umuntu but nxa ukhuluma njalo esikhathini esiningi abantu abanengi almost 70% of Zimbabweans ngamaKristu. So nxa usithi kulento mhlambe ngabambe eBhayibhelini yabo ungathi uyathethisa kodwa zingaba khona izinto like I'm saying ukuthi in every tree kulama-fruits avuthiweyo langavuthwanga. So asikhethe navuthiweyo e-church asikhethe navuthiweyo esintwini ngale sesikuhlanganisa sidla ama-fruits avuthiwe i-variety. Yeah, ukukhokhela abantu yinto engani kwesinye isikhathi iba nzima kakhulu because nxa uyinduna abantu balama-expectations into eziningi. How do you manage these expectations?
in terms of expectations, usually nxa usiba induna uba ku very privileged position compared to political leaders, ngoba nxa usiba induna awu campaign aphandle kumbe ukucampaigna ngoba kule politics zomndeni futhi ukuthi sometimes omalume bathi lo kayenzi khona ngoba lo mnyama egcotshwa sukhulile silabo 40 baza kubalela ukuthi wena wahambe egoli wangathumeli ithukela wahambe egoli wangayenzi lokho so lo ka qualify ngcono sikhethelwana omunye wayesenza ngcono kumbe kulaba abe family politics. But njengoba ngisitsho ukuthi thina asi-campaign so ama-expectations yithi high asikwali lokhuyana, but even though high ama-expectations, uchief uyakwanisa ukukhetha ukungayenzi lutho. Liza ngongona lapho elingongona khona akulanto elingayenza ukukhetha ukutshintsha uchief lwami. That's why bengicompare mhlawumbe le politician ezabuya ithi kulalokhu kuzayenzakala kulalokhu kuzayenzakala kumbe lokhu kumele kwenzakala, then sesimeasure i-failure ne-success ye-politician on izinto azithembisayo. So chief nxa egcotshwa akala speech asitshoyo ukuthi ngizayenza lokhu ngiyenze lokhu ngiyenze lokhu. So chief can choose ukungayenzi lutho kungabi lo muntu ozamlandelela. So ama-expectations uyakwanisa ukuwabhalansa, uyakwanisa ukuwa-ignore, but futhi nxa ungumkhokheli kule enye into engijayele ukuthi nxa ngikhuluma lamasobhuku even lo bukhokheli bethu bomdabu ngiyifaka ukuthi sizinduna singamasobhuku singabalisa even lenkosi I believe anti silamakhosi ethu bengakabi ngamakhosi before ube inkosi kumbe ube induna abantu more than 10 or 20 depending on the gathering kumbe setup yakhona kudala khona ngani bahlala phansi bakhangela ukuthi asingeke sihambe singela muntu osikhokhelayo. So singela muntu osikhokhelayo kunjalo kufanele sibe lo muntu osikhokhelayo. You realize ukuthi nxa unguchief wakwamahlangu, unguchief wakoncubo, unguchief wako kumbako Dlodlo kumbe wakobani, the first people abakhokhelayo ngabakodlodlo nxa ngakodlodlo, the first people abakhokhela nxa ngakoncube ngabakoncube, then abanye sebelokhe bengena khonapha. So abadala kudala kungakafiki kithi okwaqalisa khona mhlawumbe uthi koDakamele okwaqalisa khona kumbe kweyinduna kumbe komunye usobhuku kumbe komunye umlisa bahlala abadala babona kufanele ukuthi hayi njengoba sinje kumele sibe lo mkhokheli but kumele sikhangele umkhokheli ozasikhokhelela. Kwasekukhangela ke ama-qualities e-leadership. Watholakala ukuthi indoda ilesithunzi, ilesizotha, iyahlonipha, ikhaliphile, mhlawumbe ile-vision. Base bekubona kufanele ukuthi hayi le yindoda ezaba induna yethu. Kumbe nguye ozaba ngumlisa wethu, kumbe nguye ozaba ngusobhuku wethu. So khathesi into complicated ngakhonokho ukuthi kusukela khonaphana kwasekuthiwa hayi abantwabakhe yibo asebezabe bethatha le nduku bekhokhelela lesi sizwe esisikhethele induna leyo kumbe umlisa leyo kumbe inkosi leyo. Bengakhangelanga ukuthi nxa kuzalwa laphana bona bakhetha the first immediate person ababelayo khonaphana. Abasakhethanga isizukulwana sithi nginje yime engithethe le induku engiphetheyo khathesi eyakoDakamela. Kukhetha uDakamela oqala kwakungakhethwanga mina. Kwakukhetha uDakamela ngama-qualities ayelawo okukhokhela obuntu okuziphatha ngendlela ababa satisfied ngayo. But thina khathesi those are the expectations engingathi kumele sibe lawo abantu bebe lawo kithi. Ngoba bedinga abantu abalesizotha, abale-vision, abakhaliphileyo, abalesithunzi. But khathesi uchief uyadinga azalelwa khonapho ukuthi la ma-qualities lawana akusasebenzi. But even if engamatch ama-qualities lawana asikwanisi ukuthi mhlawumbe hayi chief wena awuyenzi phumela eceleni. So kuba ngenye into eba-complicated khonaphana ngoba aba-expectations abantu kulula nge-power that was vested upon ama-chiefs ukuthi ungaze ukhuluma uthini kuthiwa njengakholonkana ukuthi idlovu nxa izihambela inje ikhonkotha vela kulanto ongayenza yona. So sesaphiwa i-status sendlovu even singaze silale even singaze singayenzi lutho we remain in that position.
So ya ezinduneni lapha phela abantu bayaletha amacala atshiyeneyo. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ekugwetshe bese bona ngani ukugweba kwakho lokho akumsuthisi ebese hamba phambili. How does that make you feel? Uzizwa nxa usubizwa ngamagistrate uthi chief uyala uhamba njani? Lokhana ngenye indaba mina lami nginje ngingu-chief engathi ngizazinikela kiyo ukuthi kuzame ukubhalansiswa. Ngoba into le inje, ama-chiefs were given so much power back then, le judiciary ukuthi babakhangela ukuphila kuhle kwabantu, lokuxazulula ama-problems abantu. But i-challenge yabakhona kuthiwa power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So ama-chiefs aba le-absolute power. Ukuthi umuntu engaze yenza icala lenkukhu ukuthi ekugwetshwa inkukhu bakwanisa ukuthi bhadala inkomo, then kwakuphelela khonapho, kungabi le-appeal system ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi hayi but uchief lapho sengigwebe inkomo ngento thina esigabeni okugwetshwa khona inkukhu. So khonokho nje isayidi nale inika ukuvuleka kwengqondo ukuthi ama-appeals asuka kuma-chiefs esiya kuma-magistrates right, but okungekho right ilayini yakhona eyakhona ngalo. Ngoba thina nxa sihlala lapha sithetha amacala siwathetha nge-custom yesintu sethu kumbe ngesintu sethu, asiwathethi ngesikhiwa kumba asiwathethi nge-Roman Dutch law, but siwathetha ngesintu sethu. Lakho futhi siyabe sikhangela phela uDube sihlala laye, uChuma sihlala laye, uChuma seyenza izinto eziyi-20 sizizwa kodwa kula muntu omlethileyo. Njoba siyabuyile lapho ukuze simkhuze kumele simgwebe once and for all ukuthi labantu abazalandela bengaphindi beyenze into enalana, ngoba thina sizinduna okuqhakathekileyo ukuthi ezigabeni zethu kube lokuthula, kube le-peace, kube lokuhloniphana. So abantu nxa beletha umuntu lapha kuzothonisiswa la i-community lama-expectations ukuthi uDube sehluphile sibili, uchief uzamgweba imbuzi kodwa umuntu lo deserve inkomo, then uchief kumele bele wisdom naleyo yokukhangela ukuthi umuntu lo kumele abanjwe njani ukuthi i-community ihlale ilokuthula. Then comes in a question ke yona leyo ukuthi kuphatha njani izinduna ukuthi kade uMagistrate sezathi buya lapho. I think sokungathi kwalungiswa ukuthi uMagistrate kala jurisdiction yokubiza uchief, ngoba kuthiwa i-system le yi-system efanayo. uMagistrate engayenza icala kabizwe high court but uhambisa ama-V kunto ama-LC forms anti ukuthi hayi kulento enje kulento enje ekubhala, but nxa ukubhala lapha ukubhala in summary, it doesn't explain what happened ku-court lokuthi kubuzwe kwathwana. And uchief nxa egweba ugweba seke wa-consult, and at some extent futhi uyakwanisa ukuconsulta labantu besigaba abayabe phakathi khonapha kubanjwe i-case yona leyo. So into eyi-challenge kuphela ukuthi njengoba singama-chiefs sinje kumele sibe le body above ama-chiefs, ngoba singayekela futhi kumele lathi sibe in check, ngoba sizagweba abantu siphonga ukugweba abantu, sigweba inkomo eziyi-3 sizisebenzise sizidle thina ngoba ungela muntu ongakunjani ongakulandelela. But kumele kube labantu kumbe nje ukuthi siyinkayi sinje silama-chiefs angu-6, kumele sikhethe ama-chiefs mebangu-3 enkayi, sithi yi-platform leyi thina njengama-chiefs njengoba ngiyabe ngiyenzile icala leli ngalibamba. Nxa umuntu e-aphila enga-aphila through i-office of the magistrate, but abantu who preside over ama-cases lawana or umagistrate layo kumele abe le-bench lama-chiefs. Ngoba thina nxa sihlala sile-bench of 5 assessors, la i-magistrate nxa kuzaba le-appeal evelela ku-chief kumele abe ngu-magistrate maybe and 3 chiefs and 4 chiefs ukuthi azwisise ukuthi kuvelele ngaphi, ngoba umagistrate yena uyagweba umuntu lapha eqeda drive ehlala enyathi, but wena nxa uqeda ukugweba umuntu lapha uzahlala la esigabeni, nguye umuntu ozambiza kusasa ukuthi asamene segamula izihlahla, asamene segamula sivaleni isikolo, asenzeni lokhu. So you also engage with abantu labana even after i-case yona leyo. So nxa sigweba kumbe sincedisa abantu ukuthi si-resolve ama-disputes, sifuna ukuba rehabilitator futhi ukuthi nxa sisuka lapha sizaphinda sisebenzisane, asikuthi suhle uhamba sukhalaliwe.
sizawucela ukuthi hayi faka $1 silungiseni isibhorane. So umntwana engabanjwa kubi sehle siba anti, but engahambiswa ngale bezafika bethi lo njobe ethethe imbuzi yakho i-stock theft, imbuzi le isihlinziwe, wena bhadala ifine ye-2,000 bond, then umuntu lwana otshontshelwe imbuzi yakhe kasayitholi. What does it do to the community? Nxa bebuya lapha sokule grudge, sokusiba i-grudge okuzahlala kuthiwa kompofu labakoDube abakhulumisane ngendaba yembuzi. So sometimes I feel like nxa sikubamba thina lapha kumele at least kuhlanganiswe uMagistrate lama-chiefs azakhethwa maybe at a district level ukuthi behlale bencedisane no-Magistrate before they make any decision engadisturba mhlambe engehlisa isithunzi sezinduna. Yeah, njengomuntu ohlala nabantu lapha, I know there are a lot of issues that trouble abantu bekhulunywa ngabo-councillor labo-MP. Wena ungathi Nkayi lapha koDakamela kuyini abantu abafisa ukuthi ngakuyalungiswa? What is your top priority njengo-chief? Thina nxa sikhuluma ngeNkayi sikhangele even ngemap yethu geographically iDakamela iba se-center nje kweNkayi. But nxa sikhuluma ngeNkayi, the first thing nxa ifike engqondweni ukuthi kanti yikuyini okusikhalisayo, ngoba we believe ukuthi iNkayi ile potential to develop. We believe ukuthi iNkayi layo ingaba le university one day. We believe ukuthi iNkayi ingaba le best schools one day, because we have also ama-best minds angabe semazweni angabe fisa ukuplower back to the communities. But for example, I'll give you an example yokuthi khathesi nxa ingathi mina ngifuna ukudrilla umgodi la emzini wami, siyabiza imota lana yomtshina, nxa ibuya lapha i-charger double, ayifanani la nxa ihamba endaweni e-right. So the first priority siyiDakamela siyiNkayi futhi ukuthi nxa umgwaqo weNkayi ungabuya, ngoba iligugu lethu, because we believe ukuthi umgwaqo on its own is the backbone of development. So nxa umgwaqo wethu ungekho right, singela mgwaqo, it simply means i-development yethu izafika kwelikade. Njoba khathesi i-national objective kuthiwa ngu-Vision 2030, ukuthi kuyefika khathesi u-Vision 2030 iNkayi ibe middle income economy, as long kungela mgwaqo siyabe sizidlalela. So i-first priority yethu lathi njengakoDakamela ukuthi sibe lo mgwaqo at least osiconnecta from Bulawayo to Nkayi. Then nxa singaba lenhlanhla siconnecta each chief from Nkayi ithole umgwaqo ofaneleyo, then kuzaba lula ukuthi labantu abafisa uku-investa, labantu abafisa ukwenza izinto kithi khonapha, lezi zinto zingayehla intengo ngoba izinto ziyadura kakhulu because of i-transportation eyabe iletha izinto lapha, kuyabe kube very very expensive. Even amabhasi khathesi kunzima ukuthi uthole ibhasi ngoba bayisithi chief thina umgwaqo ungaba right iyabuya ibhasi. So yeah, so I think you've just said that your priority umgwaqo eNkayi lapha. Then esigabeni sakho kuyini ongathi abantu bakukhangelele kakhulu? Esigabeni esikhangelele kakhulu njengoba singabafuyi, siphinde sibe ngabalimi, esikhathini esiningi kuyafika isigaba sokuthi inkomo zethu kumele zinathe, inxa ukuthi asila maybe amadamu properly, amadamu ethu malutshwana, amanye ayabe edabuka. So ngasi nxa singathola amanzi, ngoba i-priority yesigaba ukuhlukuluza khathesi bayabutha inkomo zabo kodwa bakhala ngamanzi, ukuthi ngama-damu ethu a-right, agcina kuhle amanzi adabukanga, ngayo inkomo zabo ziyakwanisa ukufinyelela zinathe. Plus futhi even abantu nje I believe ukuthi nxa kusiba lezibhorane kumele kube le certain number ekha esibhoraneni and a certain kilometers ahanjwa ngumuntu esiyakukha amanzi. So I believe ukuthi even though we have some of ama-bores, but I think i-issue yamanzi yiyo engaba yi-first priority koDakamela. Umbuzo wami wokugcina mhlawumbe ozaba controversial nathi kakhulu ukuthi I mean usesigabeni uphila labantu abakhokhelayo ngamabandla atshiyeneyo, ezombuso
leze church. How do you make sure ukuthi siza kuma election obvious abantu bakwanza ukulwa? How do you bring these people, because ngabe beya ku chief babuya bonke whether ngowe-CCC ngowe-ZAP ngowe-ZANU babuya bonke khona, wena njengo chief ongumuntu lawo oyabule mbono yakho, how do you handle abantu bona labo different political views? Usually ngesikhiwa bathi experience is the best teacher. Ngizawuphendula or ngizazama ukuthi ngiwuphendule umbuzo wona lo. Kodwa like I'm saying, ukuthi experience is the best teacher. Unfortunately or fortunately enough, mina ngagcotshwa soon after an election. So lokho ngaba ngu-chief angaze ngihlangane le-election mode. So ukuthi nge-election abantu babehave njani, lokuzwa ukuthi abantu bayatshintsha, ngithi kambe sho Dube ngavuka etshintshile, kodwa abantu bakhangelela ukuthi bayatshintsha nxa kusiyafika ku-election mode. So for me ukuthi ngizama ukuthi ngiwu-answer umbuzo nalo ukuthi how do we handle izinto zona lezi thina engingakuxwayisa, because silama councillors, silama MPs from different political parties, but esingakukhangelela thina ukuthi nxa kuzoyenzwa ipolitics ngoba kuyacampaigna kuyayenzwana, nxa umuntu ezocampaigna engacampaigni ngoku-undermine mhlawumbe ibizo lomunye umuntu kacampaign atshela abantu lokhu azafisa ukubenzela khona. Singabi le politics liyane yokuthi ukuze uvotele mina kumele uzonde ubani, ukuze uvotele mina kumele uzonde ubani. Abantu singabantu banye, nxa siqeda ukuvota sizaphenduka futhi sibe ngabantu bona labana abafanayo. And mina I believe, and I've also tried ukuzama ukukwenza, but lokho ngizama ukuthi even after an election ama-councillors zonke wona lawana, because angila i-jurisdiction yama-MPs uyabe overall kunzima, but those councillors from different political parties kuba kuhle ukuthi even before an election kumele sihlale phansi ngoba sibukhokheli labo bayibukhokheli, sizwe vele ngoba abanye abantu bafuna ngo-councillor just for the sake ukuthi lami ngibe ku-politics, but we need to hear ukuthi ama-values abo yikuyini vele abafisa ukukwenzela izigaba before sibanike i-platform yokuthi hambani ke le khulume ebantwini. Kumele sikwanise ukubahlanganisa lapha, sibezwe, sibabhasise ngoba i-objective i-one. And mina koDakamela kule ward e-1 phela ngu-ward 16, it means ngiba lo councillor e-1, MP uba overall, but ngikhangela i-ward eyodwa, it means ukuthi so ama-councillors kungadlula abantu udliwe kumbe uhambe njani kumbe winile, we should find a ground yokuthi sizohlala sonke phansi sibone hayi liwinile, so sesingenza njani uku-implementa izinto zona lezi, ngoba lo councillor lo uyabe buyile wathi yena ufisa ukuba ngu-councillor uzasenzela lokhu lalokho. Kumele lanxa sedliwe sikwanise ukum-engage esincedise ukuthi lokhu kade sithi uzasenzela khona ngakufake phela etafuleni sincedisane lo councillor lo. Akumelanga si-create ukuzondana phakathi kwabantu ukuthi udliwe kumbe uwinile. Kumele sibekwazi ukuthi thina isifiso sethu, i-priority yethu ukuthi iDakamela i-develop, ukuthi isigaba sethu sibe lokuthula, ukuthi futhi sibe le politics, kungabi i-politics leyana yokuphonga ukuthi umuntu uvotile, but kumele sizwe umuntu ukuthi ulani vele afisa ukuyipha, singavote ukuthi umuntu akaDube kumbe umuntu akaNcube. Yeah, it's quite fascinating to really interact with the Chief Sisizwa, some of the things that he does. I mean, after our interview, I was, I realized that uChief is Palace Nkosi. Balamasaga konangale abagcinileyo that they are selling. This is a community initiative that they're doing. And talking to him, I had a lot of interesting stuff that as a community, they bought an ambulance, they have a truck that they use to hire out. And earlier this year, we went there when they had the cultural day, and there a lot of activities that were going on. So he is a chief that is really working with these people to develop his community. And the issue of his Palace Nkosi really fascinated me, because I saw amasaga omumbu lamabele. So if you want to umumbu amabele konangale, why don't you get in touch with Chief Dakamela and support his Palace Nkosi Selupani, Nkayi, by the way, not Lupani, Nkayi, Dakamela. They are doing amazing work, and it was really an honor to sit down with him and have such a discussion. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs,
Have a good day.